Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti sabali paya pakasaritaan na napauluan. Mangarak! Dito'y drama tayo, o naidaytan kaka. Dimas. Hoy, Dimas, agring kan, aldawon. Maladaw kan, amapan agtrabaho. Bumangon kan. Aldawon na ya bakit? Una, nakatangkaya ganji init. Nakaluto ak pa yan. Ken, naisagana kon, tibalon mo amapan agtrabaho. Lumangan na kita iti trabaho, bakit? Ha? Apay ngay? Anyat makagapo. Di sayang mo ti trabaho. Matitibag bagay. Kasalanan, ano nga na? Anuan asasawam. Na hangover ko nam Day takot. Nasubra ang manan timinom iti arak idi rabi Ikatangan na ko ni agas ko dita tiyangke. Tabarang makapanak ko na agtrabaho, bakit? Alawan. Inak gumatang iti agas. Tapno makatrabaho kamutlaan. Amo mo lang tikatangan mga agas. Amok paracetamol. Diyak kayat na dyan. Sana tumalab kanyak na ita, bakit? Anya nga rod ti tumalabkeng ka. Na, imisam iti bangir. Ibagamon, anya nga agas ti gatangek. Tapno makapan kamutlag trabaho, tasayang mo ti may isang aldaw no di ka makapan. Talaga sayang, no? Diyak makapan, bakit? Kat ibagam nga rodin ano nya ti kayat mo nga agas. Tayo agwan ti pataranta Tayo so ti agas ko. Anya? Kaya't masawan, arak tinagatangan. Isungarot ti agas ko. Unay daytan, digusan kansan iti sangadram nga arak sika, di mas di maus-usawan. Unay daytan kaka. Miray, itay limabas ti asawa mi di balay. Agdiwar-diwar na magna. Binigbigat naman yun at minum iti arak tatang. O na yan ti asawam. Di nalamay dyanan ti arak. Iso ti panakadanom na tatang. Nakangat-ngaton di abaga na. Gapu iti kaiinom na. Kasla paghangiran na. Wan nga rod tatang, ngam di nalatamot maikat. Talaga na pagklano na mangarak jay asawa manak ko. Un tatang, masyanak masurun no daduma. Takasla nakakaasi tilanganan no saan makainom iti arak. Yan. Kaslag kukurot manok tilangana. Day-daytan kaka. Ipatay ng tulat tati kinamangarak na no kastilat tati asawang balasang ka. Kunak nga rod, ano kaya't na pa'y ngagpaot ti biyag na, isardeng ng ti arak. Ngum kunana ki din nga, imun una kanungot anatay dagiti saan tumimtim iti arak. Ay, piluso po talaga di asawam. Awanan pangisuruan kan kuana.
Ne, nakalukat to'y ridaw. Kano insirak mo, titay pimanawak. Sumrekak madlaangan. Na, nimot Dimas nga anak ko to'y nakangangamat maturog dito'y salas. Ay unay daytan. Hoy! Dimas! Agringkan! Sinarakan tingilaw tangiwa mo! Ay, tingilaw. Bigatan. Anya bigatan ngay bagbaga maluman. Da kayo madgayam na lang. Nakapasyar kayo man iti balay may. Balay mi nga. Balay ko da ito'y nagturugam. Anya? Balayo da ito eh. Wen. Ala, iwaras mo ti pa nagkitam. Tapno makitam asa bale ito'y ayan mo. Unag paiso. Kunak man ti balay mi di simrika kita ya nagturugan. Awan kan, nasobra amman ti minom iti arak. Isu adimun ammo ti simsimrekam nagturugan. Nakadok ti minom iti nalpasak anangal daw nga paiso. Agore kayo. Sa anak gaya man na nakatrabaho iti malpas pangal daw. Ay kasaanan Da dito'y meten balay ti mayam nagturugan. Una dito. Di yun to ni pagbagay ti asawak na nang. Tamang ano isuntumanan ti pangapan na kanyak. Ala, gawid ka nga rudan ijay balayo, tengkag pamawmaw ijay. Madamdaman to nga gawid ak. Tapno kasla naggapu aklatan iti pagtrabahwak a construction na ko. Anya, unay daytan kaka. Milagro. Saan kamot anasip nga nasimang pat Dimas? Kan saan ka pa'y anabartek? Nausawa na kami. Maditibag kita nga uminom bakit sa anak nga timim-timim ti arak. At paisaw. Bakit? Sayang nga rod Jay impasarabo ni kasinsin anorma nga estate side nga arak. No madimo gayam ti bagim nga uminom. Malabay amon. Ipadawat kunto niti sa balipay amang ngarak. Anya? Ada estate side nga arak? Ayan na bakit? Adda ijay kusina. Imparabaw ko iti lamisaan. Kasta kaya? Mayatan ti bagik bakit? Si Maranta iti nanggag ko ngayon bagam nga da estate side nga arak. Napano ni ti kusina, kasta unay ti partak na. Mangarak at talaga ti asawak. Unay daytan kaka. Abalayan. Nagkutungan ni Dimas nga anak mo. Bagbagaam ko saan unay nga gininom. Tamang ano, mabalo adi na oras di anak ko. Kas jalata, mangarak ti anak mo. Ay unay dayta na balayan. Kas mumula ilunlunudan ti anak ko. Saan ba? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. No di pala sardang ni Dimas ti arak. Kanayon kumutabagbagaan. Ngam kunana, nga ad-adda nga umababa ti biyag na. No saan ang makaalimon iti arak. Unay dayta. Talaga anay gameren ti arak iti lasag na no kasta. Un nga ro da balayan. Tano saan ang makainom iti arak at kasta unay ti kukurot na. Ay, no kasta di mon tinggaran ti kinaman ngarak na. Masyanak nga rod no saan ang makainom. Tagkukurot nga rod akas lamanok. Unay dayta. Inlutwak iti naima sa masida ni Dimas. Ta agsweldo ita. Bareng kompleto manen ti kat. Bareng kompleto manen ti ipaima na kanyak asweldo na. Dakol pa kayo. Ni. Nalintag mo ti pagnam ita asimang patlakay. Di kan samot na kainom. Talaga saan? Tanay busan iti arak ti tiyangya pagsuksok munan may numalpas ti trabaho may. Anya? Di wow, no saan ka nakainom? Ang maguray ka. Nagsweldo kayo matlangi tangal daw? Kung bakit? Ang kura ka, tayo cooking ka.
Wow. Awatan. Thank you lakay. Apo, nagsamitan nga agad. Maminsa man pa. Madam Damanton, agdigos ka pa, tanang ang dud ka. Ha? Nang duda kaya kat saan mo? Ingka kitdagdigosan. Sige, inangaraw din. Agsagana ka ba kayo? Anya manin ngagsagana nga ibagbagam. Awan. Ika mamuma kanya ka. Apay kumaama-umaak. Ala, saan ka apulos akauma? Ngem, kaumam tu kumamutan ti arak. Ha? O, naidaitan ba kayo? Umayan. Naimbangal daw yun, nanang. Si kamot gayam mireng. Mala sumrek ka, anak. Saan na, nanang? Adalang umay ko damagan kada kayo. Anya ayat ti damagam. Agpaiso ka di? Nga imay naturog ni Dimas ditoy? Agpaiso. Nakigtutak nga raw di dinakitak nga dadita oy. Nasangputak, nga ditaw, anak katurog. Kasta ka din, anang. Wan, anak. Ang kasanuan na amwam, idinto ta ilimlimod na dayjay apan nakabartek na. Gaputa pinalutput ko, noan niya ti rason ako orang tinyawat na kanyak asweldo. Dayjay, imbaga na. Isungay mayak nagdamag, no agpay sumot laeng. Agpay so, anak. Awan surok, awan kurang na. Ay, agyaman ta simangpet kan ba kayo? Itay pa yung orahan ka. Agpay sugayam ti palawag mo kanyak. Ta pinaneknekan ni nanang ti palawag mo kanyak. Kunakmet kan ka sa anak nga gulol po. Anya? Ikanak man nga, iti gatang ko iti arak. Inumakin ton malpasa ka mga. Jak kayat. Ano? Apa ati mo kayat? Nagrigatak mo tayo, sweldo kinyawat ko kin ka. Padasem mamut alanganan ti arak. Tabareng no agpaut pay ti biyag mo. Oo, naidaytang. Mabalayan. Anda man ni Dimas iti tiyanggi da karol nga ginaw. Ka man anawaan ta mga no agapadan tumanan nga agasawa. Ay, nauma ako nakanayo na mangbagbagan ko na balayan. Bayam taglemes, tauma na dita. Ay, ulay daytan ka. Mala, bukas tatis sa akit awan mabalin ka. Sa bagay, ubing payay anak ka no mabalo man kas pangarigan. Adan tulat mangayat kan kwa naman ay. Anya? Wala balayan. Durugak ang makiasawan tumanan di anak ko no mabalaw. Ta panagkunak san unay nga paot tibiyag di anak mo di tilubaw. Tanin nakakutkutungan ka po iti arak. Madimot, aday tay bagbagang mabalayan. Jak magustuhan. Inak man la anawaan nun di anak ko nga gininom. Ang mga no po may sumo, day tangi bagbagam. Tatang, imbag ta nasabat kayo. Sapulot ti asawak. Tanapukaw man na nakaslasok. Nagdigo saklaan. Itay rimwarak awanan iti balay mi. Ay na anak ko, nakita nga agin inom iti tiyanggay. Anya? Napanlat ta naginom nga oray binagbagaak itay asaanen at tumimtim iti arak. Salbag na jayan. Inak man la suruto ng tapaag. Imbaon ko niya balayan, iti tiyanggi nga ayan na. Nasaysayat lang tamot mapan ka man. Dua kayo amang bagbaga iti mangarak na asawa. Ayan ni Dimas nanang. Dimot adda dito aya. Saan ko naabutat anak? Takunadamot ditoy. Nga itay na ibus ti asawam ti sangabuti nga arak. Timanawan. Mapan kanun sa jay karayan. Anya nga itaramidon na jay karayan. Mapan kanu agdigos.
Ta asidag kanumo dito iti karayan apagalalaan da iti tukmem kada unok. Anya? Ay, surutin tananang. Ta mga numapankit di iti adalam ket malmus. Nang runa ket nakainom. Ay una anak intang garudan ang mga numalmus nga agpaiso ti asawam. Mali talaga ti panagsaan. Tininom kong arak. Pero mimot na maulawak. Ay. Agtayik sa panagkita. Wala. Ay, pumato ka kamanan sa barang. Mausawa na kadagos. Ada naman dito yan. Ang pipikal ni Saka. Ang batad. Malmas ako. Di ako na may kuyan na iti Saka. Addatad dito karayan mireng. Ayan na nga iti asawam. Sa dino abanda tinagdigusan na. Nanang, isumsamot day di adda iti tenga ti karayan. Ni, bumatok-batok mat. Aywan. Nay, naglaing magaya mo nga aglangoy ti anak ka. Amo na magayam taglangoy. Pasaray bumatok, kas kadag. Nanang, saan ngaglanglangoy ti asawak? Agtungtong laban malmalmusan. Aywan. Ay agparayatan. Deta, naitakdang tayo ni Dimas. Natay nga talagang ti asawak, tatang. Dimas! Batan nga, agkutay. Mala, saan ka gagsangay? Tanay, agang angas sapay ti asawam. Alagay pa'y dami ti kadaratan abalayan. Ta mouth to mouth mo. Anya, ajak kayat abalayan. Ora man mauluyan no sakto pa lang ti mang mouth to mouth tingkwana. Siyakon! Bulunag nga ibumba ti barukong na anak. Wananang aramida kami na pamuspusan. Tapno masalbar ti biyag ti asawag. Unay ka ngamin daytan. Ay, just kay kid ti kastoy. Anda, unay daytan na kinamangarak. Nakapuotay. Nakapuotang ti asawag nanang. Tatang. Natayap ka din. Dimas. Natayap ko. Saan ka natay lakay? Addakan dito'y takdang. Meron. Nanang. Tatang. Dandanikan na tayo baraw. Gaputi kinamangarak mo. O sino tin nang isalakan kanya? Ni tatang. Imbag atay may mat dito'y karayan. Tano saan? Sigurado anaunat kan lakay. Mangarak kan tumot ngamin. Yakon kaya ti uminamit ti arak. Bakit? Mangisarsarak ka talaga. Dandaniak na tayo. Dandaniak nalmas. Gaputi kinamangarak ko. Pudno day ta. Mangarak kan tumot. Guray ka man. Tistingan ka man. Aywan gayam lakay. Ada nalipatak nga ibagakan ka. Ada gayam istit side nga arak nga inteda. Para ken ka kano. Ay, pangasim bakit? Saan? Yada yung kanyag tiyarak. Diyak kayata na mga ganay na balikas. Diyak kayata eh. Unay daytan kaka. Ala, unay daytan. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Mangarak,
Dito'y drama tayo, unay daytan ka. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itinkay panang tarapay.